bumbune? Bawang putih, bawang abang, merica, kayak ono terasi. Lomboke gak dikei ya, Ma? Wes bar boleh bar, kau rene bar tak kena bungkus kok goreng sing enak bar. Iki to ama bumbune. Iya bar, kon mulai, kon dibakane telepon gak ada wong tua buter kene, tak kena bungkus kok goreng sing enak. Dan mulai tak anteni cepetan. Kon ngapain lang? Sego mbok kipasi ae. Guys, sego goreng, lek segone panas juga enak. Iki berarti bumbunya wis bener bar. Kurang terasi tok. Cukup terasi ya bar. Wes lang, sego iku aja dikipasi ae, masuk angin kok. Ayo bar, diban, dok bar, tak masak bar. Weh, ayo apa lo coba ngau-ngau kita masak. Duh, ketean iki lho. Ambune enak wan. Segone saiki ya. Kene sego cukup no, Bar? Oh iya, Bar, kene, Bar. Bar. Aduh, Ya apa sih Mas Wan? Kok ya ditumplak kabeh? Lah kasinen ta iku? kon sih, tak dicek dhisik kok keno ya. Tutupe kurang rapat dikeno aku. Weh, Rek, kon masak apa, Rek? Kok ambune enak? Loh kan teko Mas Wan ya ono panganan. Mambu Mas Lang. Iku penciumane, jara 2 kilo aktif bar. Gak oleh aku rene, Rek. Aku iki kancamu, Rek. Kancamu sing paling ayu. Yo yo kon soalnya wedok dhewe, makanya paling ayu. Lan bulan jokono piring loro lan. Ayo ke bulan mari iki. Ah. Tet, 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 tet. Pussy up in the air. Pussy up Sapu cuy, sapu pohan. Kosong. Bersama DJ Bulan, semua pasti goyang. Tet, 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 tet. Pussy up in the air. Pussy up in the air. Pussy up in the Thailand. Bismillah. Ya mau? Hah? Ya apa rasane? Nah, coba. Kok asin ya? Karena aku bilang anaknya bapak. Ayo Lan. Ayo. Enak. Wes sendok iki lho. Wes. Cobaan. Cobaan tenang. Enak. Enak luwe kok. Apa enggak wes? enak banget. Kan berangkat dari diri nama Lela itu bang. Gila biasa. Itu resepnya mamaku memang. Enak kan dong? Kurang lagi satu orang. Ayo. Tekno. Ayo. Jadi ayo.